Wih dek. Dek pas ya bang kejap dek. Masuk dek. Nggak ada dek. Harus dikejap dulu dek dek. Jangan ada nih rujak ke dek. Kejap deh. Lumayan. Terus mantra lu tunai. Tuh cai cik. Aja dah. Nih ipas. Wih cai deh. Apa? Tuh kena nggak bagi pas ya mai? Cik. Pitu kayak dulu kayak. Cai ada dalam gegain teh. Nah, lalu klaim dengan calon ya. Jangan cah. Tuh, nisan kamar mandi. Tuh kamar mandi. Oh saja. Ayo cai. Nah, aja. One hour later. Keluar itu nggak? Cik. Jangan. Tadi mau keluar ya? Loh, naik. Jangan kencing itu loh. Wih, untuk makan itu. Wih. Apa teh kadang nak bilang ada sini aku nih. Cita nak berpikiran negara cai.